Naikari. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho ah. Wen lito, Un gayam, agawid ak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid ah. Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ijay probinsya. Sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanan impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumeten, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip ko latta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamag-either ka dyan na di kaayan di bato. Saan nga ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, At patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. kat nukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan ng adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpahinga ta ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tang tiaglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sali, Mas daawak nga minkan kay Stella. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y kanayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y kanalaklaka ti aggaw-gaw. Ken nadalos magtidanom. wan. Sana bali ato nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pay laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na.
Apay nga rod saan anak breakan ka. Sally, Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaten na ka nga tapay, wano saanan. kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Kayat ko amaamuhan no anya tigapona. Asaan nga agaw-awid iti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam mo ka ano, tasumurot akto. Kaya't kumatiag pa siya ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga da pampanunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, taisursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan. Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakop, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain nakon, di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat mo? Manu amin ti bayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tato Sebyo? Wen. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tidalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare. Saan nyo latan nga italtalag ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kagoran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Atoy, Agyaman na, Carla. nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tatiaday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y lang. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan nyo kanin day tabanag. Saan
pay, papa. Kayat ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Adda ka din nasaunakan ka, maipapan iti dayta abanag. Awan pay, papa. No kasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O, kasano? Agpasyudad ta inton bigat? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam da ita. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat ada ka akadwag. Di kagdanag. Adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Sana balin Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo, ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong ton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo iji opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat ti matungpal. Agyaman na Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak tayo ti trabaho. No mabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iya lugar yun. Saan pa lang nga ita? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga no agbabawi ka lang no mapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano? Nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray di nalakalaang. Di kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige. Mabisina. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man lang. Kas
Kasla na imas da ito inorder ta. Mala, manganta nga rodan. Naimas. Hmm. Stella, Oh, anya tinakitam? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunkat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw jay babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan jay plato ti babae. Sali. Mabit lang. Anya tiramidam? Kaya't ko apan kano ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ako ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita. Kunamlan, asino day di babae? Kasla tinong panak iti kasdaan na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabiit lang, Roman, ha? Asit gak day di babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti dayja babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayan ka ni Roman. Sali. Abay, Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, jay kadwam a babae. Asino day chay? Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kayo. Roman, jay kadwam ang babae. Asino day chay? Sige, inakon. Stella, Sali. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sali. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumartan dito ay. Mabilaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang man, umunakan ijerwan. Sumaruno akton. Anya ti inbagam iti day ti babae. Tarimordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kasta gayam. Among ka di? Naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo ito na ka. Ad-adda, amain lawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapantay ti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay, ayaten ka. Anya
daytoyan, ano pasama? Ano, relax mo tirik lang. Gani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsumlitan iti probinsya, Sally. Aglugan itibas sa mapanisya lugar tayo. Saan? Ti aramidam, ag-relax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta kapag dagusan. Diyak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadta dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Ahon gayam, adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tanita, ang mga nukadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, Dorotya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw, Nagpintas kalata, Dorotya. nita, mangrugi ka manan ako naksebiyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Ala nga rudan, gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, Dorotya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya. Mabalin ka diti agaram? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungay. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dingdingag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana. Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukon kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Nga maguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. de Estela kan sali. At dada dito'y syudad. Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kini Carla. Anya? Kat, kasano itan? Mariribu ka na, Lito. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Dak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam na sa dino ti ayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlayan. Ha? Pangasip sali. Ibagam na sa dino ti ayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa,
Awan pa ni Roman. Saan pa yasim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa yasim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapaylaan ruwar. Bayan tada estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kini Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayang. Jak maawatan. Ilawlawag mo ko malito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalada kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad ti panagadal mi. Kastagayang. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingput? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isuda gayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami itinegosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamat ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nang runak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanag ta nasarakan da ka atagos. Kat namuak ti kinapad no. Sige. Awan mabalin ko. No saan na ko nga ayayatan. Waswasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Gaputad-adda masagsaktan. Pakawanan nak Estela. Ngam ibagakan ka tipod na. Sikalat nate ay ayatek. Huston! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jack mababalaw. No kastati inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla Jack kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng.
Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jakla ta mailibak lito. Ay ayataklatan ni Stella. Ay, kasano nga rod itahan? Winaswas ni Stella ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolak kan kuana. Ngam, kasta kadilatan? Dakkel ti wutang kuana imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimangpet? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Diyak kayang tikas tanga aramidang. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Oray pay. Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man. Naskan akadwana. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwana. Nupod no anapan ka ija ayan na ita arabi. Carla. Anya ti amog. Amang ano adamot sa bali, anapanam. Ingkan iti salid mo. Tainak maten maturog. Sibiyaw, imayak takayat kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada kati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kadeh, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kadeh? Ammom kadeh, anapan ti anak ko ijay syudad. Tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay, Di mo kadi ammo, nga agayan ayat dasipod addada iti high school. anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga imbagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano, Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Uwan, Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamutan. Nakagatang tan iti pasalubong. Sally. Diyak maawatan tiriknak. Anya tirik nam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalatta ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito day ta, tag best friend da.
Ngam noan niya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat ti makam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagagmat ka. Nga urayam nga iso ti mangisingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin ken ni Roman. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga agkalay sa kamin. Imbagagmat ka. Nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kayat ko nga agkalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman at, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam. Takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisinak. Agyaman at, Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman ak. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akastatin ako nam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado, ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagak to kan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erengrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Kat no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Kat ibagam, no anya ti pangadeng mo. Uwan, sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Kat sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo ka ni boss? Uwan. Ngam sana dito ti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di day tanga imbaga ni boss? Uwan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman nga agkalay sa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na, nga agpanunot pa'y.
Kat no nakaikadangan, ibaganan tulat ta kanyak. Apay akasta, papa. Iha, may anta nga iso ti mangikadang iti day taabanag. Sige, papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takasla mariribukan ka. Kaya't nangagkalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalay sa kayo nga rodan ka ni Carla. Jak amo no umanugot ako saan. Mariribukan na. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Eh, kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngayon. Kasta at talaga anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayatlat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka nanak ko. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano din ang ko nga imbagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan tigundaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yo. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon na kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wen, Papa? Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no iso ti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Walito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ijay lugar tayo. Walito. Roman.
Sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang Rod, kastapay. Agkikita tayong tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman a sumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagananad kayo. Roman, italag ko kan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papa mo? Sige, agananad kayo iti panagbiyahe. When, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketuen, agayan ayat nga rod da Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manan, Sebyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Kano saan? Innakon, tadi ka manakak. ala. Gulpiak manen talakom Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang aramidan nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ay ati ibagbagayo kan kwa na, tatang. Ibagbagak lang mat pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apa nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagaklaan tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang daya ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairaklat ta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Siya ka di lang, tagyan dito hotel. When? Sige. Panawan kan dito'y. Diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Addakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Tas sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tata. Dahito gayam, ti balayo. Wen, Carla.
Daytoy tinano mo abalay may. Ket siyak ti amana, anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer may. Di mo aya makita, anataerak? Ha? Kita am ngamin ti rupak, Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no, agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensyakan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka di ti aglaba? Ha? Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka di ti agsagad? Kwan, tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka di ti aglampaso iti datar? Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka di ti agtutbrush? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tatang. Ituloy tayo ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman. Ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kapsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan Manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, Manang. Idi pa lang nga ibagbagak ka ni Roman nga agbakasyon kami dito Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni Manong ko? Wan? Agkalaysa kamin to iti mabiit. Kasta? Inton bigat? Kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugaryo. Siya kon ti makaamu iti gastos ta. O sige, Manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid ak maten. Saan ka naagawid? Dito ikan. Saanen? Amum maten ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayaten nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayaten nak, Roman. Sige, panawan ka dito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya ti agmay-may sa ditoy. Sige, panawan ka dito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya ti agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel apagdagusan na. Kunak no maturog iji balayo.
Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. O niya, uminom ta. At the red wine ko dita. Sige, Mabit lang Alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. jak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasla jak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan ng ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kwa tatang, di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin kinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasanon ni Manang Estela. isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo Pinagadaldag, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabahok ita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay tasaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman kay kaayan-ayat. Anak, Anya ka di ti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti pan naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adda di ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti aircon ditoy. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack namin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwara di nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amoyo anapanan na, tata. Kaya't ko asurutan. Ay, jak amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wan ko ma, tata. No kayat mo akat ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan,
Wenno jay garden. Diyak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka jay ilay, balasang ka, oh. Ang, madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endagis di makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaon ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pa'y lang. Agawid ak tulat na inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Ha? Adda babae ang nakatukaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangaasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya mong tinaturo ko. O sige, agawit ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin na kung sinaktan ka. Ngam amo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayatin? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isu ita, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Pag-alpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela, Hindi nakarakupan. Kaputa at dan ti saam amarikrik na. sika ti ay ayatak, Estela. Sika, kat awanin sa bali pa. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasubli. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy. Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin, ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kaya't ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo.
Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laang ama-am mo. Amon ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Adakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, isu ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintas aklat ta. Kat sorry ha. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakken kwa na, Lisa? Basta kayat ko laeng amakita ken maamam mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Oh, alang din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay Syudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipiliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat tati makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Diyas syudad, inton bigat. Kayat ka laeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga,
Amaawis kan to inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to kan ni Sally. Anya, Mapatganak ka di? sige. Bakit di na saan? Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasaya at nung kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada. Lito, Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman ken Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkolehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta, Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na ken Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla? Aging ga ita, nilat ta Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam day ta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalat ta ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali ak ayan ayat ni Roman, kaslag tupak ken kuana ti langit ken daga. anya, Carla, ibagak da ito'y ken ka. Masair ka man, ngam iso ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa iso tinang tulong ken kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat ken ka ni Roman. Iso nga ita, ket agayan ayat kayon. sana pud na dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta,
Matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyamanak ta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigod nga ayuyang ta. Kailiw ko dahi ti aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin ni syudad. Ngam sikalat ta tilinaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiik, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka di nga agkan ka. Roman. Oh. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumakalipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyak. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kay ka. Ang mga nuti mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Sikalat ta ti ay ayatak. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak kaw. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yaw. Kat sapay la kumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad, manong. Wan, ading ko. Di ka agdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan ay wanam ni Roman. Kat ay wanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko, ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang, adda parikot na. Katno di na maurnos dayta, amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutan nyo anay imbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan ka data? Agsao ka lata. Tadumngagag. Awan. Awan? Ngam-apay nga rin adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutan. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agmanmaneho ka. Kat madisgrasya ka. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dualawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot kan inagkanak.
Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunod na. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayaten na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta ti rason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat-patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay da karlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan akpaykit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka kadi asumrag? saan pa'y laang nanang? Apay. Madi ka ditirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na ingka nagpa-doktor. Apay, anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Awan lat gaganay gayak. Estela, Awan la gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpadoktorak. Aginana aklaan. Estela, anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amapisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak tulatta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak tulatta, inton mabisinak. Kita anak ko. Amangan no adakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan manganak tulatta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ipagam kanyak, Lito. Ma'am. Kwa, Di kasta a reaksyon mo. Nalabi to sa anak ka maragsakan, iti ibagam. husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, itibagakan ka? Kayat ko lata amangag. Sige, dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Taawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Dayta, ket gapo iti utang anay imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngam dayta tipod no, ma'am.
Gumatang kan itilakok anateng, Sebyaw. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Na, ay alakit din, gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak day tanateng mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbannog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen, amukon ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamot ti kunak. Ngam di tay lamaw. Nga amangan no iti udi na. Kat da Estela ken Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Kat no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyaw. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan mutan amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamuak kininanang mo masakit ka. Iso asinarong karandakan Kumusta kan? Sa anak ang masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga ada sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, Apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. gapot akasta ti maiparbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam san arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan na di kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wayne, Estela, balasang ko. Di mo kumabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sa amin ka ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman. May papan iti dayta abanag. Saan? Umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya, Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Aktong palata. ngam saan ang mabalin ti kasta, iha. Nasken apagsaritaan yu ato. Saan ang mabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Iso akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalay sa kayon. Anya ti makunam? Sir, Siya kon ti makaamu iti amin a magastos. sir, Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na.
Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswanuan niya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Katsiyakon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakawag ka man. Manong Roman, ada ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimotong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan iti silid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay gayan na. Agin ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo nga awan gaganay gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salunat na. Saan pa yan asimsimrak iti trabaho na? Kat adalatan iti salit na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. sige. Agyamanak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Estela. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunotek ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na ngay ayatemat. Ngam awan tinarik na apanagayat ko ken kuana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, agdan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkalay satan. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramid ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla. Pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Abay, akas na ti sawam. E din to tawan matparikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga ayatan? Roman, imbagak matkankan ka nga okay laang.
Tamo ka masursuro na tong ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatan. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman, Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Se, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, se. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, se. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngamsaan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yu kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay imbag anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa ni Carla. Diyak kabalan. Anya? Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha. Saanan ang matuloy iti kalay sayo kan ni Roman. Kinasarita na kan may papan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Diyak ka bailan. Iha. Sikamat la ti kaasi. No agkalay sa kayo. Adi na kamatay ayatan. Papa. Saan ang matuloy ti kalay sayo, iha? Ladingit. Ngabjak itulog. Nga agkalay sa kayo. Asikalaeng ti agay ayak. Sir, ag-resign ako. At iti resignation letter ko. Anya? Nasaysayat nga agsubli ako ni Jay lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin na bagyo. Saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin? No saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katapno awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y tilinutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas dayta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. agyaman Lisa. Ngam saan ko ang makandag ita? Kanot tulak taing ton mabisinag. Ha? Ni Manong Roman, ag-video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumor ka. Addan ni Lisa ijerwar. Kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaikan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanan aday tati panunutam pay. Ti aramidam itakat orno usam ti bagim. Sumrkakit din iti trabaho. Ay naimbaglaangan taman nakaawat ti manager yaw. Iso ang maawatan na ka. Kat sumrkan tulat ta ka noon no nakasagana kan. Nanang, Ay naanak ko
Di mo dadaalan ti bagim, gapukan ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kit day. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka, tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intabot agpalailang iti baybay. Saan, nanang? Estela, pag-naasim, agpapigsa kakit day. Sige, Lisa. Gumatang kay ti prutas para kini Estela. Kanda dumapay akasapulan na. Pauitan kay ti kwarta. O sige, Manong. Agdanagaken ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, ah. sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamak ita kini Estela. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailaan. Taurnosak da ito eh. Sige, awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti udina. Isuan awayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyaman ak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyaman ak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat ti ikaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan na Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pailaan. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapnog pakada. Agawid ak pailangi di lugar tayo. Nas ka na makasaritak na Estela. Ang mga nudakas matkit di ti pagbanagan na. Sige. Kat, kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamot iti binulan. Isu talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige, Lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papankada kami kini Estela. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay agyaman na kasebyo. Sumarunong tulangin ni Lisa. Tanapan kimatang iti prutas para kini Stella. Ay agyaman na kada kayo. Ay jakman ammo iti anak ko. Tanaka po puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik na. Ang mala, sapay la kumata makailiw-liwag ay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pailangan, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha.
Mang islaysak itinaloom amang gatamangan ka. Lisa, Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday na, adalugan ang nagsardang itibatog. Adda ni Manong Roman. Isulakit din ay ta. ani? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy ka, nung di po kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? Ano, nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa ni Carla? Gaputa jak imandogot. Kat naadaman ni Kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panagligdiday mo. Padakon dito'y sibay mo, Estela. Kita agmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya? Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya asiripin. Bay amla ida ngagsarita. Ay, unay ay. Ay, anya ti kinatawaam. Siyak ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamain, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan dorocha. Abalayan adagaos. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit ang nakadano na ni dyan lugar da. Gusto iha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman. Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kankwana. Papa. Ay ayatan nak ni Roman. Kasano ang mapanak na kam nga ay ayatan na ka. Nariknam ka di nga ay ayatan na ka. Wano, ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Agtupakan ka, no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barog. Agyaman ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsubli? Diyak lamon no anya ti mapasamak ka ni Estela. Kat no di na kaya ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. pakawanan dak, Nana. Basol ko no apay. Kunak, no kabailan na ama po ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko napanawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo matlaangan, Manong Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sergio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay ko ma,
tamagustuhan yung ti regalo kada kayo. Saan nga importante kanya ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti dayto akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla tinaikariya para kan ka. Ngem sikati ay ayatak. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti na ikari iti tunggal mesa. Roman, Sikati ay ayatak, Estela. Kat ayatan, kan ipatag kay ti agnanayon. ayatan, kan ipatig kamat iti agnanayon. Roman, Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga oray simple laeng ti adda a panagbiag.